anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Geithia mwanya mwiroreri wa Just Kenya Official TV o haria uri njitikiria ngunyiti ogeni o ringi thiini wa ceceni ino o haria tukuheaga mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na tugithina mbere ni ati mwena wa Facebook o haria ni nenda yo kinyaniria ni gukoretwo na story iria iragithina mbere o we mwiroreri ukimenya ati story ino ya gikuo kia Jeff Mwathi o haria riu DCI ni makoretwo makioya ohoro ucio moko-ini mao na gukorwo magithuthuria ohoro uyu no ohoro ndukiri hau tuthi mwena wa Facebook o haria riu ma celebrities aige ni makoranite na nditimurano nyingi hamwe na fans ao haria riu marauga fans ao magakorwo makiaria makiuga ati celebrities matirakorwo magipost hashtag ino ya justice for Jeff nigetha gukorwo makiona kihoto kia mundu kamwana gaka gagwitwo Jeff no riu mundu umwe wa aria mekorete thiini kana hatika-ini ino ni mundu gwitwo Kareh superstar kana celebrity wa nyimbo ici cia mugithi kana ici cover cia mugithi ni tondu ithaa rimwe rihituku ni gukinyete thiini wa account yake ya Facebook turariria mundu gwitwo Kareh na akorwo agipost maundu maria matiganite hau na agikohota gukorwo agiquote Bible o haria ikwaragiria maundu maya maria maragithina mbere ma hashtag ino ya justice for Jeff no tukeuria atiriri hihi andikire maundu maya ni gukorwo ati ndakui hau gabere kana agwika uguo nigetha kwehera haro ino ya fans aria marakorwo makiuga celebrities age matirakorwo makiandika no riri tugithina mbere ni ati mundu Kareh ni akinyire thiini wa account yake na akorwo akiandika it is not right to favor the guilty and keep the innocent from receiving justice na akorwo agiquote Proverbs 18:5 haro ire yumirire mwena wa comment section o postini oyo ya Kareh ni makoriro makiarie age makorwo makiuga atiriri you are not hitting the nail on its head oge gwitago Frida Muturi acoka mwira atiriri talk openly that Jeff needs justice otherwise the only mugithi singer allowed to perform is Samido oge gwitago Wairimu Grace amwira hapa it's either you hit the nail on the head or you just keep quiet tiga kwaria na thiomi uga ogo ni mundu akomeraga thiini wa comment section hihi ureciria ate kumana na celebrities aya matari mara post hashtag ino ya justice for Jeff jira thiini wa comment section tuona ne kahinda kage gatari karaya.